mai le nganga mawalalo te fia fo ia fatalo fatoi le mantelo so ta tunu lo lalam papa au samo nei fa pe fo ia so se tunu so sta fa lo fa pe na ona tap tap poi mai ai so se alo mase tama fa na lo ta tunu masu e mai le fa malama I nei samo nei ia o lo va pe na ona fa fonga mai mo mai ile tulanga lo ia li ta te pokalame o tala oto o mena tupu sa mo e momo atu I tātou tala e lua vai aso o tō la pō ai le mata upu e pei ona tuina to ai se tangi le sa ave ma pale mia talo nei le paia inga lona se fulu male fitu le fionga fia me na omi mata afa e fa sanga I le fionga le li pale mia le sunga la ule le mania to le o te pola tai bao Forces Smith il pei ona tuina to ela na tangi po sana su luma le fams nonga le silia ma le tasi le miliona ta la le fa tu penga le su ile tola ulanga le mata upu I luma le fams nonga le ana tara sangai ia tamai ta ilo ia lo tu lai mo le fionga le li pare mia le sunga ia monga precious stand mo sei si tami fa popo ina ia fa mai ama yai ia le tali tu sia e tu sai male mata upu e pe na tangi tu ai ia fia me na mi mata afa I luma le fams nonga o le si tu na ma u I luma le fams nonga le fa ilo le fionga I le tamaita ilo ia le mana onga le tamaita o Lise Marie Smith o se tasi o lo fa tu fo ia le tangi le fionga fia me na omi mata afa e fia sa ili lava sana ia lo ia ma o lewa tola po tu ai I mo le lua vai aso tau manga le nei mata po se tu ina tu se tali tu sia le tu o lo o fa sanga ia le tangi e tu sai mana mata po o I luma nei le fa masnonga a to ai ma le o atu le lua vai aso le o atofa to e wala wa le nei mata po o ia se tasi po se lo ia e tu la I mo le tamaita o Lise Marie Smith e pe ona sila fia o le nei mata upu le o I luma nei o le whamasnonga e mafo mai se tangi na tui natu e fia me na omi mata afa o lo tua ia ai le fionga le li I pāle mia fa peo lo o whaalawi loa le vang whaapufai le whaatutue le atua sa mo matansi au luma na iai e le tausini onga po le whainga filifilinga le atunu le asorua suma le ibo au kuso le na sahau no ai le fionga la auli o le mani atua le o te pola tai bao Forces Smith inise o tua inga e whaapea o lo fa lafi mai ia le so tanga o le fionga fia me na o mi mata afa ile fa lave le na mali wai le tamaita I tu stala solo la wiloa le na tu la mai le fa lave ile fia anga o vai ba se uta o to le po ai nei na nei mata upu to e wala wina pe a mai a le dua vai aso o lo manai nei inisio tanto tala o le pokalame apprentice o se tasile o pokalame wala wilo foi ma se lava ia ilanto o lo fa fainga wenga ile ngato business ma company fa pe fo it tono mtanga wenga se salama lo o le anga va ai le o lanto mo sa idinga ni sio nga wenga ele ngate ne fa popo ai le tu langa I lunga to o to finga lo nga do ai e fa pe fo le tu le le o le mana ia le malo ni sila ma le malo Australia o nei tu spasi e pe ona fa wina foi pe ona fa hi wina ai se tau sinionga le nei tau sanga o le fionga le minista e pe ona taula moai matanga luenga business ala manuia maleipa le sunga le ngama matua po le fionga ia fata Ryan Schuster le sa sau no le sau no nga autu e tu sai ma le fa unga o se vaenga le nei o le nei sau no nga o senga fa o ne tsanga lo afe lo lima ya maloto malo le tau pia le di o tau la o tu fa mo boy e moni lava upo tusi awe lulu mo mata se le marangang fia marangang fia fa man via tele le tua chiute mga luenga lo to ngalwe ai o wale tena inga tama inga samboa yo na telenga ave fo le fa singa yu man via tang fa na ya boleh toi fa mon vianga Christmas ma tau sang fo e to po ia wala to man talo la bale dia ta tau fa imbawas Christmas to file mu ma tau sang fo fia ole fa mo le nei o lo tau la mo ai se ngal wenga so tau au manga lue fa ta se le ngata o le university a wa o Samoa e mtanga wenga business ala manuia maleipa fa pe le vaenga o tu spacia lo ia po le Samoa Qualification Authority le ana ngā rurue whaatasi mo le whaatulanga ina o le nei pokalame. E au fia ai le inisinia o awhita amale,
Whaele tise po le whai mōli palama po le whai paipa, ka muta ma le whai mea whale, so o a mea po le welo, whai pusa aisa ma le whai ea malulu, whaapea le radio electronics. I lalo le nei whainga fōu, e a o tauina le tūlanga tolu ma le tūlanga whā, i totonu o le tolu tausanga, i ona vaenga tāua e lua, le awa onga i lunga o ngā luenga, ma le awa onga i totonu o potua onga. I le mai a aila o le tolu tausanga talu o na amatalia le whainga fōu le nei, e fia e whailo atu o le aso, o le wha unga mua mua, o le nei polo kalame talu o na wha vai o na whainga fōu. Inisi o tātou tala, mai le whaamasinonga mā walunga, wa le mawhai ona no whai, le tūmalo whale halili numera lua. I lo lātou wanga i mai le ama whaauluina le lātou tālu sanga, e lango ai le mata upu, leo lo o whai luma ne whaamasinonga, a le tūmalo whale halili numera tasi. O le auli nei le ana whaatūlanga ai ma tu ina tua i loa le tālu sanga, ali mwhai pule o le tūmalo whale halili numera lua. E lango ina ai le whinanga leo lo i luma nei o le whaamasinonga le mata upu o le tūmalo whale halili numera tasi. Ina ia toe e whaafo i mai tua le mata upu, e peo na au tasi ai whinanga lo e le ngata o leo lo tū mai le foe, a vea matofe le tūmalo o ia foe le sui pāle mia, le fionga toi lupe pulu manuku on sembo. Papea fo i le sa tangi le mata upu, le fionga tui loma, Lancelota la meko. E peo na sila fio le mata upu le nei, o leo ua toso ma whaisina umi, ina ua tālo sanga. Le tua le vang wha upu whai, HRPP, la to te fia a wai, i le so ina le nei mata upu. O le amatanga me le mata upu le nei, na tu ina tuai, ia tangi o whainga wha ala tuam, whainga wha to singa le whainga pānota, na wha o watu le sui o le sata mo il fu a le HRPP, le fionga tui loma, Lancelota la meko, e wha asanga i le na manu malo mai le tofi, o le tu malo i le whainga pānota le solo sumleiwa o kuso, pe taiane, na toi au tasi lo la ua finangalo, mo se file mu o le tu malo, lena mana tuai le fionga tui loma o le sa tangi le nei mata upu ina ia toi whaui mai tua lana tangi sai luma le whamasnonga pitai o lena fina malosi ma o whaulu ina tu nei le tu a le bang whau whai e pui pui le ia tau tangata le HRPP e fia au wai le finanga lea o e peo na ile mata upu la tu te le mana o e whaui mai tua ia le mata upu o diso finangalo lo a nginga ai mo la tau whailo ai ua sopo le la le vang fa fa le HRPP ile vang ai le tau ona ho ia ile lanto sila ma le lanto tangai ai mai so le lanto finau ile ai se so tanga le vang fa le HRPP ile mata o le tu malo fa le alili numero tasi o lo ia pe la vai sui na tau va po ila ua le sai lumo le fa msnonga le mata o le to fa e ma fa ai ona to fa ui mai tu le mata o pe ona mali le ai pitaiane o le anga i HRPP e whinau la tu te fia iai i le mata upule nei, o se tu wa ari mai iai, nisi o i tu lele lei, e pei ona ta ua e niso whinangalo o tamari i labo le tu malo. Ma ua la atu wa i le vang whapawhai le HRPP i se leina, wa i le tatau na la tu sopo ia, po wara sopo le la tu a ia tau, e whatustusa pea ia antu wai, i le mata upule tu malo whale a lili numero tasi. O le aso atai ao, le aso tolo le nei masina le ngā tonu le vai aso leo lo whaatūlanga i luma le whamsinonga maulunga e su e na i le mafuanga o le fi nau atu o le vaenga whaupawhai o le HRPP la tu te fia iai le mata upu le tu maro whale a lili numero tasi o lo te ena le sa tangi le nei mata upu tu i loma Lancelota la meko le a wai leo le HRPP se la tu i tu i le su e na le mata upu e peo na ia fina ngalo e te a mai tua lana tangi le fionga le tomai tai lo ia fui mono Sarona Bonifacio leo lo tu lai mo li imfai pule le tu malo fale alili numero lua o lo la to fina wina le tatau lea ona au mai tua le mata upu ale tu malo fale alili numero tasi e pe ona au tasi ele to fa a tamali e pe ona yai lumo le famsnonga mai le famsnonga lava wa fina nei ile vang fa fai le HRPP i luma le whamasnonga, ina ia whao ngā loa le 10%. Le 10% le mawhai e ona whili mai ai le tamaitai wono ia au sia le tūlanga pasene maf. Tau maila na pālota, po whai unga lana pālota nse mai antu nei, ona ulu whale i tu tonu loa le mauta whono le pāna mene.
o se tuna fata ia ai le whamsnonga e mai se le atunu i na waria e lea tatalonga ma lea nau ta inga e pe ona fina wina ma whailoa i se pepo whamtalanga mai lea vai pati po le fo i vai anga whai e pe ona sile fia o le 10% o le tasi le mata apu o lo o le maua se ang tasinga e le ngata o fina ngalo le pale mene ai mai se foi le nei mata apu sa fa sopoloa ia fia onga tua mata tonu labo lo tanto no le faalia ai le pe sofina ai fina ngalo lo tanto no e tu sai male nei mata apu tele nisi o fina ngalo o lo te e le fa onga ino 10% pinta yane o le tau tonga lava ia e pe ona fa ailoa e le komsino fa ngapa ngota i se filo inga no mana iai ma le mae ai o le whainga pālo ta lena ia ta awai o le mae off o tūlanga o mata upu e pe o nei lumo le whaamisnonga ma le toi fo ia i whaatino ia i tūmalo po i lanto whainga pālo ta la i tipo by election o i e whato a la ai lo le vaenga o le tula fono numero wha leo lo whaamanino mai ai le tō fia leo se tasu tamaitai pita iane o lewa fina ma lo sile vang fa le HRPP ina ia fili loa ma fa nga ina lo le temile nei le vaenga lo tula fono e fili ma ia se suita mai tai a tono lo ma walunga le tal tonunga o le vang fa pui la yan tau tangata o se taso tamai tai na tau vai le fu ale HRPP o ia le tau ona se e mai i le se 10% e pe ona iai le pa ingan se vai atu nei lo na sfumal fitu o le tamai tai fa pule le fionga tu a lofa ali malmanu o ia lea o le sui mai ala tau le sifo o ia foi o le sui vang fai a HRPP o ia lea sa se e le na foa o le se 10% le fa pe foi i le sui o le tamai tai fai pule mai le tu malo ale pata tu pa ila lo fe ngai mali le sa se e i le to finga o le se 10% male tanto tala muri o leo o whamadino, se tase o sui komisina o matanga luenga leo le fionga au mua, le wha moe peo na yele lanto pokalambe o lo taula mua le matanga luenga, o le lea yatu lea i tu langa o whala au whasaina. O latu atofa ile nei masina mule o nei tau sanga ile au tu o wha ingoa ina. O le feo fo inga ai le o whala au whasaina, o se whapoponga le nei o le nei tala. Ia le nawa tau o le nei masina. Ia o le fiofo fo inga ai le o fala au fasaina io hacks not drugs ia o le manatu au tuna ia polesini au tuna ia o le nei masina o le fiofo fo inga ai le o fala au fasaina ia mantu foi la savia ia o le masina ni o faina me alofa mole Christmas i mal tosong this is the festive season e fiofo fo ia inga o matua o fa nau o fa la putonga o e kalesia o a onga ia wale fo o mai ai a onga le fa nau ia ele ngata foi le o afia anga ali mfai pule e fa ia la to fia foi nga ele fai onga le tausanga o mai a fe au manga luenga ia ai pe o le utu ai tau no mel masina ni o Desemba ia o le masina ni fai nga me alofa ia matau alunga ilo o a fe au sanga patia ele mamalu le tunu ile lunga lalo ia fa pena la o mai fatas e fia ma fio fo tai ma fai nga me alofa io fa manda tuinga o le Christmas tau walunga tato pokalame o tala mai sa mole nei aso tato whila i le aso atai au so i fua mai manuia